Lo Prek Jamadim International Yoga Day Katalondon. Ingdeng Parohini replicap KAAC session kang niahut hem isiang bong cethan jimun pensi pajut ko. Bokajana long scooty aphan truck kapatong phirajok adima long amat inut apran kedam. Birda ke langbang phubang phidon aphan stami nilihin pen cardom ang pajirik lo cardom. Labang so prime tama birta long pen nili sami juli baby non arjoik tha birtang ton pen. Pini troxi angdeng sominda rangkang yoga arani katalon along pacheton dunsi yoga asai ke claim dun pen. Ok epran arjang vet lapen domisen pusi KAAC CM tuliram ronghang ning jipon. Pini vosik ni phaim gora AC arni somindar angkang pi yoga arani katalon dun along pacheton dun si karbiang long along rialong ta dipu arong supi pen chenglok prek jam hawar along troxi angdeng somindar angkang yoga arani katalon padudun. Dipu arong supi Farmer Growth Center along kapadopon hut KAAC CM tuliram ronghang MP Horen Singh Be lapen MLA atum bidasing ingleng pen dorsing ronghang atum pen chenglok penang an ke thekiding abang phuatum ta chetong dunsi yoga asai claim dun rapetlo. এই কোভিড পেণ্ডেমিকৰ মাজতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দল আৰু চৰকাৰ একেলগে মিলি আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডেটো পালন কৰা হৈছে। অকল ইয়াত নহয় বেলেগ বেলেগ ঠাইত আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডেটো আজি দিনত আজি কৰা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ প্ৰত্যেক দিন যদি কৰে আমাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যবিলাকৰ ভিতৰত বেমাৰ আজাৰবিলাক সেই গোটেইখিনিবিলাকৰ সেইবিলাকৰ নাইকিয়া হৈ যায় আৰু যিটো লংজিভিটি সেই লংজিভিটি যিটো পায় আৰু আজি এইটো কৰিলে যিটো পেণ্ডেমিক COVID-19 পৰাই ৰেহাই পায় সেইকাৰণে আজি ইয়াত আমাৰ আৰু লগতে আমাৰ অনুভৱ প্ৰচাৰত কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰায় আমি 1 ঘণ্টা 50 মিনিট কৰা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ এতিয়া কাৰ্যসূচী আছে কৰা হৈছে। Dipu along son thak thak langhin VDC asa hemalongta langhin constituency VDC amaipu kansai basumatari pen chunbang Krishna basumatari atum japon dinsi yoga arani talondun আজি গোটেই বিশ্বজুৰিত সপ্তম যিটো যোগ দিৱস এইটো সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি পালন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ অংশস্বৰূপে আজি আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিফ ৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া মই আৰু বিধায়ক বিজয় সিং বেং আৰু বহুতো ইয়াতে গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে। আমি সকলোৱে যোগাসন কৰিলোঁ যোগ কৰিলোঁ ইয়াতে ব্যায়াম কৰিলোঁ ভাল লাগিছে। মানে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিটো কৈছে যে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত বনাবলৈ নিজৰ দেহাটো ঠিক কৰিব লাগে, স্বাস্থ্য ঠিক থাকিব লাগে নহয় জানো। স্বাস্থ্য ঠিক কৰিব হ'লে আমি যোগা কৰিব লাগে। অকল শাৰীৰিকভাৱে যে আমি এই ফলটো পাম সেইটো নহয়, মানসিকভাৱেও আমি বহুত ফল পাম। গতিকে মানসিকভাৱেও আমি সুস্থ হ'ব লাগিব, শাৰীৰিকভাৱেও সুস্থ হ'ব লাগিব। গতিকে এইটো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি Lasonsi Sami Langso Auditorium Hall alongta Korkanthi BJP Mondol Committee atum patil piponsi BJP Mondola Maipu Doloi Inti Kejapon along Chunbang Chandra Inti dapen Dunmaipu Kangbura Rongpi atum chetong dunsi Mesen pen yoga arani katalon pachundundo
Halapu West Karbi Anglong votha langso serdihu naklam longta Dwaramla BJP asong atum kapatir pi ponalong Assam Pradesh BJP achunbang Kishore Upadhyay Japon Lindsay Rara Sai Klembang Lipson Bepen Chenglok Dwaramla BJP asong Japo Lapen Klembang atum ta chetong runsi Yoga Arani Mesen pen katalon padudun Lapen Bokajan subdivision angkang alongta Prek Jamadi Malong Troxy Angdeng Somindar angkang Yoga Arani katalon padudun pusi Birta Longdon International Yoga Day puani det pielong por pace tonun sidak socheng mondol angkang hamren rong so pielong stame niltum long ni along Yoga Day talon ponlo dan ongdung dak yoga nang klemdun lo elong ke halong juwe pen elong ke niltum mondol office bojar kimielo ti mielo la sidadak yoga ke klempon ke isi ok pran akeme anpatame muni tatum ke claim ke damalong sitame isi akeme ang thekpu non det pi ilitum India angkang det kalilo international mate kapre det atum sitame non pinia ke ache jadun piglo sino dak sita non pini dak talon long sitame niltum dak nili pencenglok dak socheng mondol presiden Widisia chairman atum tanang chetong nun pendak ongdung mondol komiti along klembang phubang atuman stamedu na pendak ke claim ke dam citu cerap citura peda korti atum stamena chetong nulo sinil tum adabai troxy ra chitim troxy donai dim stamega chisik cedang tena joni si troxy ra chitim benil tum ha ner kebra chitim sirkap thakha ana podo pono pen ladak along nil tum methang dak kecit tekser kecit hana cemu mawi pustame nil tum non hot ke joy ke pen lahai YouTube along pustame nil lahai a course ma mate lahai ke than bang tum pen il tum tek pon long mate aru pon long la si pini wo fit tame la YouTube along pustame nil tum download ponsi pini dak yoga ke bangso WhatsApp kene ke klem dang WhatsApp nil tum en ponsi nil tum dak programs tame la ningkan wang ateng pen ini yun taring korasi yoga News Report Karbi Anglong Live Karbi Anglong kapacing thorjia pharman article 244A pharman lapen longle phelanga pharman team Karbi Anglong pen mantu neta chilin dunde pusi ingdeng pharohini ra Plikep KAC session kang yahud CM Tuliram Ronghang ning Jepon Pini ingdeng pharohini ra Plikep KAC session kang yahud MAC Mukut Mahantapen Pawan Kumar Raya tumpensi Josemet Karbi Anglong Autonomous Council along kedo penang ana sai kamalong ke claim kedama phutha karju padopon Laso ahud alang litum irrigation, education, social welfare, ICDS, veterinary, soil, PWD, industry pentanglok ke omdong asai kamalong ku PPC ke claim ke dampon ma lahai hua phutaksi karju padopon lo. Laso atengsi arpu kedo EM atumta methang asai kamalong ke claim ke damang thek chipi ponsi thang ka chihili saya ve pin pen hem isiang bong ka chathan timun pensi pajut ponlo. Halapu KAC CM Tuliram Ronghang kaningjia tengke Karbi Anglong adangti kapacing thur ponjia phansi team Karbi Anglong pen chisik pon bomlo lapen Jasamet Municipal Board angkang kapacing thur ponjia phanta RDP ponlo Chiklojon thongkep Plikep Municipal Board cho kamaratum bainong kelong nerega phutax positame kedam tanga porahut HOD Minister Sum Ronghang 6 Finance tangka ke khang pringa joglo Satame non puthor Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen laso puthak chingki chethan ponsi bangso tangka nangkili lote Municipal Board angkang kaching thurasai claim longpo lapen chokomara tuma phan chikloa bainong atangka pilong popusi CM Tuliram Ronghang ning Jepon Halapu Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong longle phai suri kebra Pharuplira thongkebra ke thom square kilometer do poi fit setame non survey hut kelong pona tengke surikre isi square kilometer so se do koklo lasi nangke jumji kali nangke bathulo puta CM Tuliram Ronghang ningjesi Karbi Anglong kapaching thurjia pharman article 244A pharman lapen longle phelang a pharman team Karbi Anglong pen mantu neta chilin dunde pusi ningjepon Karbi Anglong longle ki arona tangpen ki phurjia phanta prabjin pen tendar pipon poputa CM pachini ponthu
বছৰ আজি শেষ হৈছে আজি এদিন কাৰ্যসূচী আৰু টোটেল বিজনেছ অফ দিছ দিছে 13 কুৱেশ্যন আৰু গোটেইখিনি কুৱেশ্যনবিলাকৰ EM-বিলাকতো ৰিপ্লাই দিয়া হৈছে আৰু MEC-বিলাকে এইটো সন্তুষ্ট বুলি তেওঁলোকে মানি লৈছে পবিত্ৰ ঘটনা কিবা প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে নেকি ছাৰ একো এতিয়ালৈকে প্ৰস্তাৱ আজি তাৰিখলৈকে লোৱা নাই গতিকে আগন্তুক আমি কাৰ্বি আংলঙৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু নেক্সট ছেশ্যনত কি কি প্ৰস্তাৱ হ'ব নেক্সট ছেশ্যনতে প্ৰস্তাৱ ল'ব নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Biniada por phai kep malom Bokajan police station angkang amrajan along kedam bom scooty aphan anung pen truck ke patong phira jok inodanim sopi apran kedam Bokajan police station kaparlo amrajan along Biniada por phai kep malom Bharat Petroleum athengno along Dimapur pen ke bang bom truck men AS09G 4701 ihum scooty aphan ke patong phira jok scooty ke bek bang phi adimalong amat aprandam juilo Apran kedam nang joya bang phi balipathar ji langso amekar sarphong timonga sopi clear dap timung pi pusi pangthei bangso ahut ke thekdun long atum tong se kot pen Bokajan CHC an keso kelang ja phan ponlo bonta kopai kelang no jok clear dap timung pi ate thea bidatsi bangso pir the pen chi utikang bublo halapu Bokajan police atum karjulong pen adim an palidunsi kedo anasai claim ponlo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Kedamtang penangana ceklopen asam angkang piasar pimaratum cepeng pen microfinance salong kacora matangka nang tu pinang jipusi kacesong padolo Lason taksi Karbi Anglong district alongta ke ongdung asar pimaratum thurpaksi bangso atangka bangki tu joplot nang jipura along kacesong padolo Bangso puthak kedamtang MLA kili kapacha thangahut non kedobom Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen non ephong BJP sarkar banglote nang tu piet pupu lamchak chipi ponlo bonta nona bangke kapre alam ke klang thubo manjok puthot Assam angkang pialong kedo asar pimarotum kachesong thur thupaklo lason si pinile thotta choki hola along microfinance along tangka kachoram duna sar pimarotum kachesong padopon nilituma phan Assam CM Dr. Sarma nang chaktekang pamepen piniar ni nilituma phan nang chobai da bangke nitum ning oi lakbino athe nitum BJP asong le haidat lote nang litum akachura matangka bangke nang tu pivek popule kopi si nona bangke parling parlo ningje thuet mapusi pinika che songa sar pimartum ningje pon Dr. Himanto Dangoria Biswa Sarma je amar electioner agot amar BJP sarkar ahile আপোনালোকে লোন ৰেহাই কৰি দিব ঋণ ৰেহাই কৰি দিব আপোনালোকে কিস্তি দিব নালাগে আপোনালোকে গোটেই আইখিনি আপোনালোকৰ আশা কৰক আপোনালোকে লোন কিস্তি দিব নালাগে বুলি আপোনাৰ জবান দিয়া আছে আমাৰ কিন্তু আজি ভোট ইলেকশ্যন জিকা পিছত আমাক কিয় পাহৰি দিলে এইটো কাৰণে আমি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰো আৰু কেতিয়াও বিজেপি চৰকাৰ আমি আশা কৰিব নলগীয়া নহলে আজি আমি গোটেইখিনি মহিলা অল আসাম মহিলা আমাক লোন ৰেহাই কৰিব লাগিব আমাৰ একো নাজানো আমাৰ দুখীয়া মহিলাসকল একো নাজানো আমাক লোন ৰেহাই কৰিব দিব লাগিব Lasenili tumabangke thang ta chini nelo la microfinance along kachoram tang atangka nang tupi bek nang po jongsi kichenga hutpen nang pachini da kasonte nitum bor iponsi chitudun pejojia potlo lasini tumke ajat ta chini nelo microfinance along kachoram atangka abangke nang tupi bek nang poposi sarpi maratum pen ningje pon nona banke komane bang jongsi garia dang pli bang doko komane poka hem doko lipudante loan kisti pi thek loan nang tu pi thek loan nang rihai kolam ke nili tumke ning duk pik la pening oi pik aposi nili tumke aprang pe lelang li election aprang pe jongsi la hai lam nang than pe mi nang tum loan chi tu bom tu garia dang pli ki tum hange loan nang tu pi thek nang rihai nang hem poka hem do lipudante nang rihai thek nang tung kumane song si choka makam mesen do lipudante nang rihai thek punang than dak asonte nili tumke kapor i po mene asa bakele dun po mene tu dun thek po mene hoi phes samya lang than ka chiki pe na jo
nilitum ke jo BJP sarkar nang hai deadlock pote nang tum ke loan ke tu nang nelo nang tum hage matha nang nelo ni tum si nang tu pipo sarkar pensi nang tu pipo nang jok vek po polam nang iklang ba jok ni tum ke ning arong pik posi BJP sarkar hamta aprang ke par lu dun lo aprang ke pahai dun lo no na bang ke ako nang palar du ba News Report Karbi Anglong Live. Akiro pajiro nali tuma phana por kachi pen birta nang lang do na pon. Pini prime tama birta ki la pon si kang tonik lo.